Mwalimu wetu ule anatuandikianga akaita teacher Titus akamwambia anichape viboko 20. Akanichapa hadi zikafika 20. Hiyo saa nikaenda kucheza, sikucheza vizuri. Nikiandika nilikuwa na Scott naandika homework. Sikukuwa naweza kukaa chini. Hiyo saa ile nilikuwa ninachapa, mwalimu huyo wetu akaniambia ni sharia yangu. Pesa alikuwa ananiitisha 10 ninakuanga ya tuition. Kila siku ananiambianga nikuja nayo na naendanga nampea. Ilikuwa siku ya games. Teacher alikuwa anafunza English. Tukaenda tukacheza, alafu tukirudi tukianza kwenda kijana kamoja kakaacha saa juu ya desk na kaanga nako. Tukaenda tukacheza, tukirudi akakuikuta, akaambia teacher akauliza nani ako nayo. Sisi tukasema hakuna mtu ako nayo. Sasa teacher akaamua ataangalia bag zetu. Akaangalia ya kijana wa kwanza, akaangalia bag yake, akakuja akamfinya, lakini yeye hakusema. Mimi nikarudi, akanifinya mara 2, nilisikia uchungu wa testis. Kiriria ati nida masachire nida geririe gucaria kuria tha ingikoro kimwira gwakinyire kinya hau theyo kinya ukihihinyira mwana mwarimu na akirega no amurora uthio ni urauga he undu uhapenite riu niguo ndamwirire Kenya peshugurikira mwana wakwa nitukwaria nyone ni ati ungi what next ati guthuguma thakame tugicoka ningi ngirwo no muhaka huro scan ingi ya kidney ndakaoneke kae na murimu wari thiini wake nigetha mwarimu amukunya murimu uraumira tugithi process iyo tugithi ndire na ruo nginya thaa 11 tondu niguo umiraga riu kuma hau mwana ni okire ni umire kuri cukuru agiuka atari na gikeno ngimwira ngimuigirira ciira-ini ciakwa ngirigwo mwana wakwa kari kuripwo aripirwo na kuu bara-ini ngimwira ngimuigirira ciira-ini ciakwa akinjira aca mamu ni mwarimu wahura ngimuruta mubuto ndaruta mubuto ri ona ndiaririe ciugo ingi ngita mwanake wakwa etagwo Mwangi ngimwira toka wirorere mwana uria ahana oka Mwangi akinjira atiriri mamu tiga kwirorera mwana uyu twiharirie tuthie thibita tukiharirie tugita nduthi ithuĩ twambata rũgongo ri tukirwo no nginyagia twambe twandikithie haria borithi nigetha mwana athie agathondekwo tondu ndangĩthondekwo atari na ndigiri. Ithuĩ ri tukioya mwana tukiandikithwo P3 mwarimu muthigari ucio watwandikagira ri agita mwene cukuru to mwene cukuru ndoi uhoro ucio amwita ri akimwira nie ri ndiũĩ uhoro ũrĩkũ ndiũĩ uhoro ucio cukuru icio ihingwo kinya riria akagia na mitugo ya kumenyaga ati mwana ucio ni araumia na muciari ni araumia hindi areka uguo na agacoka we mwenyewe ni erire muciari uyu ati ahe we ati giakoma ni kiimbaga nikio turenda kumenya kiu kiimbaga giakoma kiararari nikio turenda atwerethe niki to ni kuonania aheanaga mahaki mwana ucio akorira na gutiri kindu kiuru ta mwana waku agituika ati ni agatuika kionje muico-ini no ndari na uteithio onire kwi muciari wake wahurire mwana uyu wa Kamondo Port Joy Port nio irwo ikinya ni muciari nio irwo ikinya na agithia kihura report Ikino police station na agithia kigirwo riria oigire ndeguteithiriria kana ona ndari undu gwika na mwana ucio ni kunyitwa nyitirwo na gitwara igoti-ini although tutiui uria kwerirwo igoti-ini nie ni ndiraririe na IO investigating officer Muikamba Ikino na aranjira athie njoe charge sheet na njoe kindu gitagwo witness statement niguo tumenye ikinya riria tukuoya ona ithuĩ turi ahuranĩri a ihoto cia mwana kana cia ciana.
tungiuria ministry ya githomo yo ikinya ria gutwiria mathukuru ta macio marekwo mitugo tewe tari miega ya nacio uguo ciana citu ria ikutuika thiri irahinywo kiria ri thiri cia rumeri ni kuonania kwamba kwina magongona marathi kurutana maundu macio nigetha matikanagie ciana uguo tugakiuria tiriri ni family planning mareka na ciana citu kana ndiki mareka niko tumwe matumitwo meka ciana citu family planning na matiratwira ithu turi aciari. Thukuru ni cikona tumathina tondu nona ni director mwalimu abatie gukona etiquette ya gukoro mwalimu koguo tondu mwalimu oka thukuru he maundu maria mundu akoragwo he kanyamu tugo twandikite ka mitugo na mienendo ya mwalimu angithii uguo gutwike ni egwika atiri ni akue mutharaba wake tondu ciana itibatie uko cigikatia cikithukirio muturire ingimucokia tondu mwalimu egutwika no gukinya ginya igoti-ini ri ithu tutathukuru gicokia mwalimu tacio tukandika mundu wira ri maito maingi mundu agioka na maratathi turora maratathi na tuko tukimenya mundu ucio koguo after ikara na mundu ucio niho mundu athia kona kisanga kista giki kindu ta giki gikika ndira makiru ndu ucio na ningeretie kwa ina muciari ni nyonete ginya mwana ni thite ginya kwao undu mucio mothe ni njikite mwana no agathondekwo tondu mwana we turiaga gituriaga mwana ithu tarimu turiaga ciana na kirathimo